welcome back to my channel. Kubli paper lock berok bapa ke channel chonga te mentas ngai ka video chonga ka long ba nge-review kene ka product Lakme night cream ngala use kene na arbine te ka benefits bang use ni ka night cream naman ba barok si ngai tingi si hapo kas ngai te kas ni do chingi ka yo kene ka pollution nanta kene ka ultraviolet rays te kene ka sni do chingi ka long harmful ba ka damage kene ka skin chingi te radang use pa ya kene ka night cream ka yarapan repair ya kene ka sni do te ka boost up ya kene ka collagen de ka yarap ya kene ka prevent ya kene ka wrinkles ya kene ka chingsti but ya kene ki fine lines yarap ya kene ka sni do chingi bakan long healthy long soft te ngan batay pisek mo na ba ngin use kene happen use kene ka night cream 4 minutes shwa bangin tea ban side shwa kene ka khamat ka face wash nan tay ngin sa apply kene ka rose water ngala dia ban side khamat ngan use kene ka rose water mentang sini tangga tu ke video ngin si kenduk yang pada ke next video jonga te ngakerpat di PC baru apa pen kersian lem yang aban like share comment but subscribe ke channel jonga te kubli chubun sa sisin perlo bye take care love you all bye